Yeah. It's been a ride. Zdravo svima. Novi uređaj je došao na testiranje, a to je Sony Xperia Tablet Z. Ovo je novi i jedini tablet Sony kompanije, pa mogu vam reći da sam jedva čekao da ga dobijem, da se malo poigram sa njim. Pre ovoga, Sony je predstavio Xperia S tablet, ali je zbog greške i u dizajnu i u proizvodnji on povučen iz prodaje pre nego što je njegova prodaja i počela. Nakon njega, Sony je opet počeo sa dizajniranjem i rezultat toga vidite ovde. Ovo je, da vidimo sa zadnje iste strane, stvarno predivan tablet, elegantan pre svega i koliko ja znam, on je najtanji na svetu i pored toga ima i dosta dobre specifikacije. Kao što možete vidjeti ovde, on dolazi sa četvorezgarnim procesorom radnog takta 1,5 GHz, Adreno 320 grafiku, ima Full HD rezoluciju, na ekranu veličine 10 inča, meren dijagonalno, 2 GB RAM memorije i tako dalje. Ali ajde vidimo što još dobijete uz ovaj tablet, bez tableta naravno. Ovako, to su zidni punjač i micro USB kabel. Dobro, i ovo korisničko uputstvo. Ali njega nemojte ni vaditi ni koristiti. A što se tiče ovoga micro USB kabla, ja već imam njih 5 po kući, tako da njega isto neću ni vaditi. Zbog toga što ovaj tablet posjeduje mogućnost prenošenja preko HDMI porta i ako uzmemo u obzir njegovu cenu, malo je bez veze što Sony nije ubacio i taj kabel, znači HDMI kabel, a to što nema slušalice totalni smor. Ali u današnje vreme svi uređaji dolaze sa slušalicama, pa sigurno imate barem 2-3 para slušalica negde u kući, tako da to nije veliki problem. Koliko sam mogu da vidim ovih, koliko ga već testiram juče i danas, tablet je dosta dobar, ali ima i par mana. Za par dana ću pisati punu recenziju ovog tableta, kao i praviti video recenziju, gde ću reći sva moja zapažanja, to jest iskustva s ovim uređajem. To je bilo to za sada, a te recenzije i sljedećeg videa čujemo se preko Facebook stranice.